Pa dobro, evidentno je da i mi smo se postavili tako da damo posjed lopte Veležu. Mi znamo da oni su malo bili skromniji danas kada je u pitanju standardni igrači u zadnjoj liniji, tu smo pokušali nešto da uradimo. Međutim, povreda kapetana nam se dobro poremetila kad je vezni red u pitanju i što je još tragičnije, on je već slomio kost, tako da ga nećemo moći imati do neki određen period u budućnosti. Ono što je evidentno da mi imamo dosta problema u veznom redu i da trebamo da sasvim drugačije se postavimo, jer ovakve šanse i ovakav posjed lopte želje neće ne iskoristiti. Jedna korektna utakmica, Velež je imao dosta dobar posjed, dosta dobro su trčali, okretali se. Ono što smo mi probavali u jednoj određenoj mjeri možda mogu reći da smo uspjeli. Međutim, problem veznog reda nam je sad i povreda kapitana ponovo otvorila neka druga pitanja koja moramo brzo reagovati. Evo za ova 2-3 dana nešto moramo smislimo ili izmislimo. Da. Imate li pitanje za gospodina Ibrakovića kad je ova utakmica?